Pozdrav ljudi. Ispričavam se jučer što je video naglo završio. Naime, ostao sam bez baterije. Zaboravio sam je napuniti, eto. Tako da sam uzalud pričao neki 8 minuta, ali baš sam tada bio govorio sve moguće detalje i jebi ga. Sad se ne mogu više sjetiti šta sam sve pričao. Danas mi je vatreno krštenje. Puše vjetar, niko živ ne radi. Niko neće ništa da diže, oni kranovi tamo ne rade, oba moja krana iza mene ne rade. Međutim, to je prilika gdje se jednostavno ili ćeš napraviti nešto ili svi moramo ići kući, jer moj kran je definitivno najzaposleniji i ako ja odlučim da neću ništa dizat, možemo se komotno pokupiti ići kući. Naravno došao je kamion sa zidovima koje ćemo pokušati odmah ugraditi. Ako zbog vjetra ne mognemo ugraditi, onda ću ispustiti dole na zemlju. I to je otprilike to. Ircima je ono, ako puše, evo kao što vidite, sad je 33, 31, a vjetar je bio čak i preko 60. Po pravilu, to je po lifting planu, je ne iznad 46 km/h. Međutim, to je zeznuto kod vjetra, što rijetko kad... Rijetko kada... You'll have to put this one on the slab, boys. There's loops to be pulled out on the inside. Put it on the slab. Alright, we're going. On up. Ja, sad puše. Alright, keep it going. Sad je preko 50, to je zeznuto kad je vjetrovito. Međutim, sad su oni mene stavili jednu vrlo nezgodnu situaciju. Iako ovdje sve manje više po pravilima, ipak to u praksi nije tako, jer sve svale na vas, ko tvoja je odluka. Sve na kraju na vama. Što nije u redu, jer ako imate safety officera, naš zadatak bi trebao biti da mu pošaljemo brzinu vjetra od nekoliko sekundi, da on vidi da, evo vidite, 55, 60, 52, znači sad je već debelo iznad dozvoljenog, i onda da on odluči hoćemo li nastaviti raditi ili nećemo. Što je najgore, udara me direktno s desne strane. On hoće da ja što dalje od krana. I think you can fix this one. Asta e... Poți să-l pui în poziție pe asta, că e peretele ăla unde-i tâlul. Mai am așa fac. Da, Nicom. Nicom. End of the hand. The hand now. Got it. Evo sad ćemo ga pokušati staviti. I onda safety officer bi trebao reći hoćemo li dizati ili nećemo dizati, problem riješen. A ovako je sve na vama. A ja sam osoba koja želi stvari raditi kako treba, a istovremeno ne želim ono, malo je prešlo preko granice, sad automatski neću dizati. Jer mislim, ne možete ni tako.
Naravno, Irce boli neka stvar, on fino čim pređe 46, on fino neće da diže, ali njegov kran i onako nema posla, tako da niko njega neće reći kad bude safety meeting govoriti zašto si otkazao dizanja. A meni će svi srat, pa nije cijelo vrijeme bilo, nije cijelo vrijeme jako puhalo i tako dalje i tako dalje. Ovo vam samo govorim da vidite šta vas sve čeka. Bez obzira na sve to, ovo je daleko najbolji posao na gradilištu. A i ne samo na gradilištu, nego i među ostalim poslovima. Jer ja sam pričao s mnogim ljudima koji rade i u uredu i ovo i ono. To s vremenom dosadi i u uredu nemate uzbuđenja kako imate ovdje. Ovo je stvarno onako nezaboravno iskustvo. Malo adrenalina, malo svega, malo te opasnosti. Kad imate opasnosti u zraku uvijek je... Ok, no problem. I ta uzbuđenja koja doživljavate svaki dan na gradilištu je jedno posebno iskustvo. Ne znam koliko ste, jučer sam dosta videa priča uprazno jer sam mislio da, nisam uopće znao da je baterija se ugasila, ali eto. Tako danas ću samo prikazivati ono što se dešava, nadam se da se nikako sranje neće dogoditi da ne bi ovaj video postao viralan. Ali eto, ovo je isto tako dobra i referenca, tako da ako se nešto dogodi ne mogu njima pokazati šta su tražili od mene. Tako, ja sam poslao sve fino na grupu i brzinu, javio sam šefu i ovo i ono, tako da maksimalno se truditi kao i uvijek da sve bude sigurno. Ovako, ako vidim lift koji dižem, puno mi je lakše, jer onda da znam šta mi je činiti. Prednost ovoga krana što ima jako dobru kočnicu, tako da kad zakoči onda stvarno drži. Dok recimo neki kranovi s kojima sam radio, vi ga zakočite, sve on opet jednostavno proklizava i onda to više ne možete kontrolirati. Čak i ako recimo, vozio sam kran, Ramondi se zove brand krana, to je neki italijanski kran i meni osobno je super kran. Meni je drugi najbolji kran što sam vozio. Međutim, na vjetru, kad je vjetar puhao bočno 50 km/h, ja uopće nisam mogao u tu stranu raditi rotaciju, nog sam morao 360 okolo ovako i onda doći na željenu lokaciju. Također, kad bi vjetar bio i preko 60, počela bi popuštati kočnica. To je recimo što sam se iznenadio, onda sam shvatio da baš taj kran nije dobar za vjetar. Ali ostalo, kad je normalno vrijeme, kran je taj model krana, Irci ga ne vole, ne znam zašto, ali svaki dio tog krana je napravljen za vozač. Ne znam, lijepe ručke, anatomski napravljene, imate kameru, imate taj anti-collision sistem koji automatski vas isključi ako se približite drugom ekranu. Tako da ne morate razmišljati o tome, imate onda pedalu s kojom zoomirate, a kamera se nalazi na ovom troliju, fino zoomirate, vidite doslovce šarafe ove kojima su zašarafljeni ovaj prikaz. Tako da, to je super. Ali isto sam se nadao recimo danas da barem jedno pola sata neću ništa dizati, da fino ovdje pijem čaj, gledat fino, pogledajte ovaj izlazak sunca, vidite ljepote, vidite. I guštat. Ali eto, bit će i tih dana. U biti bilo je tih dana, kad sam počeo prošle godine ovdje raditi, to je bio 1. mjesec. Neka 2 mjeseca ja doslovce nisam apsolutno ništa radio. Znao sam spavat. Oborim ovdje sic i spavam. Tako da, to su velike prednosti ovog posla. Moj vam je savjet, stvarno se isplati riskirati i doći u Irsku i raditi i doživjeti to iskustvo i sve, jer pored svih poslova koji vam se nude,
Ima poslova koji se može jako fino zaraditi, a nisu, šta ja znam, nisu toliko komplicirani, toliko teški, tipa šta ja znam, biti vozač taksija. Međutim, moj vam je savjet da svakako u nečemu što je izazovno odradite jedan dio svog života, jer poslije bilo koji posao na koji se prijavljujete i kad napišete taj životopis, ljudi iz tog životopisa, iz tog opisa posla mogu doći do zaključka da ste vi dobar radnik za sljedeći posao. Jer ja sam se svojevremeno bio prijavio u farmaciju jer sam razmišljao, farmacija, vamo tamo, to je ko budućnost, sigurica, vamo tamo, zašto ne bi, aj malo da eksperimentiram. I zvali su me na razgovor i vjerojatno bi dobio posao da u to vrijeme nisam morao, već sam imao godišnji dogovoren i onda nisam mogao doći na taj drugi razgovor, prvi sam obavio preko Zooma i sad je trebao biti drugi razgovor uživo, međutim već sam imao dogovor, već sam sve platio za godišnji, tako da mi je ta prilika propuštena, ali hoću vam reći, kad radite neki posao koji je izazovan, koji je složen, koji zahtijeva timski rad, koji zahtijeva preciznost, to se može prebaciti u bilo koji drugi budući posao. Jer ako ste vi taksista, na primjer, onda imate samo, to je jednostavna vještina koju praktički svaki čovjek koji vozi auto ima. Biti vozač, i to je to. I ako ste dugo radili, recimo, takvu vrstu posla, niko vas neće cijeniti jer reće, pa ovaj čovjek nema nikakvih ambicija, radio je samo jedan posao, nije niti jednom trenutku htio napredovati, nije niti jednom trenutku imao potrebu da usavrši svoje vještine, da doživi nešto novo, da bude produktivan u nekom drugom izazovu. Tako da moj je savjet, ako ćete raditi ovako neke jednostavne poslove, to radite privremeno ili imajte tu opciju kao džeparac, kao recimo želim dodatnu lovu da zaradim, a ne da vam to bude glavni posao. Evo sad moram opet biti skoncentriran jer sljedeći zid. Pa evo malo je pala brzina, dobro je. Hi Lord, and all of the air seconds, 1 hour, give me out. A metre and a half clear, right? Oh, keep coming to me, buddy. Oh, out to the right with a small touch. Keep coming like that. Ovo je stari više... Small little flick, little kick out on that trolley for me. Ovo je više stari od 1 metra. Yeah, stand down the trolley, stand down a bit of height. Do that little kick to the right as you're coming down, Lord. Drifting with the wind back to the left of me. Right, down again. Coming, and easy brother, hold the height. Stvarno imaju problema sa procjenom distance. Metar je, evo ovoliko je otprilike metar. Njemu je metar, prešao sam sigurno 3, možda i 4 metra. Već sam prije u videima govorio, da biste bili kranista, morate prije toga biti banksman. Ne možete polagati za kran ako niste banksman. A banksman je osoba koja upravo ovo sada radi, veže teret i daje mi direktivu gdje to trebam dostaviti.
Tako da, to je to. Jučer sam isto tako pričao kako neću svaki dan snimat, nema smisla, jer ipak mogao bi ja svaki dan pričati, to nije problem ni najmanji. Hi, Lord. Ali Well, keep down the trolley. Oh, let me check. Alright, that'll do. That's taking the space. sad There's moram only a link to go onto the bike. Coming onto the bike now. People coming. povećava se, znači Right, she's standing there. On. Nice and easy. Up again, a small touch. brzina je ispod, Go on, keep coming. međutim Full weight is on. krajnje Keep going like that, Lord. You're all good, buddy. krajnje puno Yeah, keep osjetljiviji going. You're all good, go on. na kraju ovoga džiba. Alright, Lord. It's all yours. Up you go, man. Up you go. A po onome dimnjaku, ja ne znam da li onaj dimnjak možete vidjeti. Vidite da vjetar puše u ovom smjeru sa desna na lijevo. Tako da me direktno udara, vrlo nezgodan položaj. Recimo da mi puše s leđa prema tamo, nikakav problem ne bi bio. Idemo postaviti i ovo. Kako ono kažu u onome filmu Troja, Ahilejka kaže: ako ne radiš nešto opasno, niko se neće sjećati tvog imena. Dobro, nije tako u filmu, ali ta izreka se može i ovdje upotrijebiti. Can you put mic closer to your mouth because I cannot hear you from the wind, you know? You coming, Charlie here and down easy. Ovo počelo je opet kiša. Sad je baš zaredalo loše vrijeme ova zadnja 2 dana. Ovo je stvarno jako praktična i brza gradnja, ovaj prikast je čudo. Ko Lego kockice, doslovce za godinu dana napravite zgradu. Ova moja firma je gradila one 3 tamo zgrade, bila su 3 krana i sad su evo, zadnji kran je skinut u subotu prošlu. I evo sad je praktički za koji tjedan će biti useljivo. I can't hear you, man. Did you say trolley in? Yeah, trolley in, close to the wall. You're gonna go in close to the wall. Trolley in, now. Another second, we're gonna go on the right now. Just wait a second. A moment ago was 62. Just wait a second. Vidite kako. Problem je recimo kad kran nema automatsku kočnicu. Jer vi morate pritisnuti kočnicu, ako pritisnete kočnicu kran onda podivlja. Jer mora biti potpuno miran da biste pritisnuli kočnicu. Ako se on niti malo kreće i pritisnete kočnicu, on počne ovo raditi. Onda mu treba 20 minuta da se smiri. A ja ga ne mogu smiriti kao je ovako vjetrovit. A kad imate automatsku kočnicu, on jednostavno sam polako koči, zaustavi se i automatski se uključi kočnica kad je kran miran i to je velika prednost. Barem meni, nekome nije, neko je navikao ovaj tip krana cijeli život voziti. Ja sam ovaj kran
prije vozio isto, ali samo u par navrata i svaki je drugačiji, ovaj Liber 180. Svaki je drugačiji, svaki ima, ne znam. Jedan je ultra brz, jedan je ultra spor, jedan je se ljulja, drugi, jedan se ne ljulja, jedan, pa Bože sačuva, eto. Ali eto. What did you say? We need the power. We don't have power for the trees. Okay, you have generator there. Yeah, don't have diesel. So I sent someone to go for diesel. A vidiš ti kako su oni neorganizirani. Prvo treba pripremiti posao fino, napuniti. Na kraju posla bi trebalo napuniti svaki agregat. To sam ja radio kad sam bio, između svih ostalih stvari, a kad sam bio obični laborer. Provjeravao sam da je sve napunjeno. Od generatora koji proizvode struju za kranove, od ovih forklifta, svih strojeva na sajtu. Ali to opet zavisi od menadžmenta. Zavisi u kakvoj firmi radite. Ovdje je malo to kao ubojština. Nisu najgori, ali nisu ni najbolji. Najbolje iskustvo što sam imao što se tiče te preciznosti i svega bilo mi je na takom Kolen se zove firma. To je jedna, ja mislim, jedna od starijih irskih firma, preko 200 godina. I u njih je bilo sve po PS-u. Siske isto dosta, Siske najjača građevinska firma u Irskoj. Revenju im, ja mislim, preko milijardu eura godišnje. I za njih sam radio 4 navrata. Isto je jako dobro. Ali eto, oni isto prave greške i to kardinalne greške. Pred Novu godinu ili Božić, ne mogu se sad točno sjetiti ove sad godine, je jedan čovjek poginuo, se srušio lift, sad kako se lift srušio, nešto govori da se srušio kran, međutim kran se nije srušio, nego se srušio lift. Ali moje mišljenje da je kran spuštao nešto teško na podignuti lift i lift nije mogao to izdržati, srušio se. Ja sam također to u svojoj benzinoj karijeri radio, da sam recimo stavljao nešto u lift, ali sam stavljao nešto u lift dok je lift bio na dnu, a ne dok je bio u zraku. I dobro se sjećam šta sam dižao sam onaj električni kabel, onaj veliko ono kolo drveno sa električnim kablom. I to je dosta teško. Ali ja sam to spustio u lift kad je lift bio na zemlji. I s tim sam obavio svoj posao. Sad ako su oni debili, jer onaj vozač lifta također mora imati certifikat za taj lift. I ja sam njemu rekao koja je težina bila. Prema tome, ako lift to može podnijeti ili ne može, to je na njemu. Ja sam to njemu dostavio dok je bilo na zemlji. Tako da sam i ja to radio, ali oni su po mom mišljenju to radili dok je bilo u zraku. I onda kad je bilo u zraku, naglo su ga opteretili i lift se srušio i čovjek je poginuo. I to u toj najboljoj firmi. Ne najboljoj, nego najvećoj firmi. Ali Siske generalno sve rade po PS-u, generalno, ali eto. Ovdje nema toga mikromanagementa. Tipa da kažu provjerite sve. Recimo vidite ovo plavo, ovo vam je takozvani cherry picker ili MUP ili kako već zovu. To sve treba biti napunjeno. Ostaviti da se puni, znači kad završiš raditi uključiti u struju da se puni, da bude spremno za sutra. Tako, posao na baušteli nije toliko težak, ali zna biti neugodan jer ste na izvanu, radite pod svakakim vremenskim uvjetima. Pogotovo ko banksman. Banksmanu je možda najgori posao to, jer on je non stop na izvanu. On nema opcije da se skloni. Obični radnik ima mogućnosti da se skloni unutra i da radi nešto drugo. Međutim, on nema, on mora non stop biti tamo gdje se dižu tereti, to se sve radi na izvanu, tako da to vam je tako. Eto, ako budete dolazili, tamo ćete sletiti. Evo, tamo ćete sletiti, ja točno gledam kako slijeću avioni i
Ako progledate i prvi kran crveni koji vidite, to je moj kran. Znači, moj kran je najbliži aerodromu, jer koliko ovo ima zračne linije, možda kilometar. Kao što vidite, najistureniji, nema niti jedan drugi kran, ni s jedne ni s druge strane da je bliže aerodromu. Tako, taj crveni kran je moj kran. Ja ću ovaj video sutra objaviti, neću danas. Danas je utorak, tako da gledat ćete ga sutra. Pozdrav ljudi, živjeli i vidimo se.